Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd səbiz bulsun. İki dünyaya rahmet buluş yemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл түрләбіден шыққан салават шәрифләрбіз иришсін. Һәм bu изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләр безгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре булсын. Җәмәгать, инде Аллаһ Тәгалә безгә шулай бер кагыйдә әйттереп кушты гауратны сакларга. Гаврат бар җирләре һәм ул бик мөһим мәсьәлә. Мәсәлән, намаз вакытында гаврат ачылып җибәрсә, biz indi namazsız qalabız. Namaz qabul bulmuyor bizning. Həminə irlərə şul Allah Teala qoşdu qavra yerlərin gündükdən alıb dizgə xətli hər vaxtda qaplanğan bulurğa deyiş. Nə hazır tezdən qış bitə, yaz günləri başlana, indi biz qısqa kiyimlər, qısqa futbolka giyə başlayırıq. Mənə bu yaxını ihtibarlara qararğa kerak cəmaət. Özümüzə kiyimlər alğanda mənə namazını da oylarğa kerak. Bik tığız kiyim, bik kıska kiyim bulmasın. Külməklər, nəsələr hər vaxtda qavrat qaplay тұрған uzunraq külməklər bulub dursun bizning kiyimlərimiz. Çünki şundi ışraqlar bula, kişi bik ihtibar ettirib namazını qayğırta, bik vaq bulğan nəsələrini qayğırta, anda əmin etməu məsələsi, qullarını көтәрү məsələsi, ayaqlarını kengirək tutu məsələsi onu qayğırta. Qırıdan qorasan, onun şul qısqa kiyimi səbəbli qavratı aşılıb getəyikən namazda. Həm qalimlər arasında yox, aytuşu kişi, sen mənə qışqırıb əmin etməsən, senin namazın bızıla dürüst bulmuyor. Yəkəndə şulay qullarını götərməsən, senin namazın bızıla dürüst bulmuyor. Hamdi qalimlər aytuşu yox, namaz turunda. Lakin bütün qalimlər aytələr, qavratın aşılsa namazın bızıla. Şuna görə mənə bu yaqlarını qararğa kirək cəmaət. Ул гади тормышка да карый, намазга да карый. Менә кай вакытларда монда мунча яннан үтеп барам машинада. Карасам, мәчет кешеләре мунчага кирип баралар. Монда мирныйда мунча бар бит, общественный. Анда инде кеше шишенеп керә дигән сүз. Менә анда да ярар әйтсәк тә, мәсәлән, менә бүтән мунчабыз юк, мунча белән туганнар юк. Менә мунчага барасым килә. Kirek, selametlik için deyip indi alayda kişi aytsa, andi jirge barsa da baribir gavrat jirini saklay. Baribir şundi bir kiyim kiyip koya, uzun bir shorti kibik bir şundi ravishtegine kirige kirek. Bütün kişi şişingen, min de şişini batam, munda bütün kişi yalangaş, min de yalangaş yiriyim eli deyip alay yaramay. O şu gavrat meselesi. Saklarga kirek gavratni. Her halde. Hem indi cemaat ayrı mesele bulup tura, Xatın qızının qavratı. Xatın qızının qavratı ul indi şul bütün təni bitdən həm qullardan başqa. Həm ayaqlarının tubuqları indi. Onda ul da qavratga kirmir. Mənə şul bütün təni qaplanırğa bulurğa tiyəcəm. Xatın qızının. Həm Allah Teala Qur'anda onun turunda nəsə deyir? Ya eyyuhən nəbiyyü kulli əzvacikə və bənatikə. Ey Peyğəmbər, özünün xatınlarına, həm özünün qızlarına, həm də nisa'il mu'minin, həm mümin bulgar kişilərinin xatınlarına. Onlar da özlərinin kiyimlərin üstdən asqa tişib dursunlar deyir. Başdan alıb, baş içindən alıb, asqa xətli tişib dursunlar. Həm də o, şundi xəldə bulurları xatın qızlarının, onlarını saklap kalu, onlarını tanıp kalu, ol da dirisrek bula. Saklap kalır, hem onlarını tanıp kalır için dirisrek bula. Ve kân Allahu gafura rahime, hem Allah Teala gafu etuşi, hem rahimli. Menə bu ayette cemaat Allah Teala aytmadı, mümin xatın kızlarga ayt. Peygamberge aytdı, özünün xatınlarına, özünün kızlarına, hem mümin irlərinin xatınlarına. Eğer de ir kişi mümin,
Allah da ышанучы, onun yanında şulay gavret saklauchi xotin-qiz yanında bulurga tiyish. Hem ayırması yok, ul mu'minmi, mu'min tugilmi, ul musulman xotin-qizmi, ul Hristiyan xotin-qizmi, Allah tarafında ayırmadı. Aytdı, mu'min bulgan ir kişilerinin xotinlarına ayt. Aytmadı nindi xotinlar. Mu'min kişide, musulman kişide nikahta iken gavretni qoplarga tiyish, ham indi bu javoblik irlarga Allah da yükledi. İrlarga yükledi. Ham indi mana bu meseleni cemaat indi biz qararga tiyish. Bizning xotinlarimiz, bizning qizlarimiz nindi halda yerim ekan. Gavret degan aybirni tanıylarmı, tanımıylarmı? Saklıylarmı, saklamıylarmı? Bu indi ir kişinin cevaplığı. Hem indi cemaat mana o meseleni şişirişin o cemaat in birinchidan şu gavret degan saklav narsaga qarashni o'zgartirga kerak. Mana shulay hozir dunyoda shunday qarash, agarda xotin-qiz yovlik kiysa, uzun kiyim kiysa, bu endi ona qarata zulmlik. Biz ona zulmlik kitiramiz. Biz onu tegi qoplab qo'yamiz, biz onu qo'shiramiz, biz onu turmaga o'tirtgan kabi o'tirtib qo'yamiz deb shunday qarash hozir bor. Ham u qarash musulmonlar orasida da. İlk kişi de şulay o'zin size. Mana men namoz o'qiy boshladim, hozir endi xotinimni qisib, tegi qoti ittirib aytib, kiyindiram, nechik bo'lsa da. Shunday bir zulmlik, lekin men uni tiyish ishlarga deb, ilk kişi şulay ishlay boshlay bu ishni. Ul avay ishlarga dirishtiril jamoat. Birinchidan ilk kişi o'zi onlarga tiyish, ham xotin-qizga onatirga tiyish, bu gavretni saqlav degan aybir, xotin-qizni shulay kiyindiruv, u anar islom dini yog'indan. Shu Qur'on oyatlari bo'yicha uni hurmatlav, anar bir ihtirom ko'rsatuv. Onun tunda Allah Teala aytdi shu oyatda. U onlarga di onlarni tanir uchun, narsasini tanir uchun xotin-qizning. Mana u yolliqda yeri g'arab illarida butunlay biti qoplangan masalan, niçin narsasini tanirgani? U di onlarni tanir uchun yaxshiroq. Onlarning jamoat xotin-qizning mana bu hurmat darajasin u bir tegi shunday shista xotin ekanligini tanir uchun. Xotinni o'zini tanir uchun tugil, u kim ekan deb ismi narsasi yo'q. Onun shu shistaligini tanir uchun. Mana bu g'avrat qoplov xotin-qizni ayirib tura tegi zinoshi xotin-qizlardan osildi. U onun shistaligini ko'rsata turgan aybir bo'lar. Hem onu cemaat mana bugungi kunda musulmonlar anglab bitirmaylar. Hatta tegi butun illarda musulmon bo'lgan xalq onu angli ekan. Birinchi misol, bir vaqt shu Angliyaga keldi prezident, Amerikaning prezidenti. Bunda endi onu qarshi olgan shu Koroleva Angliya Elizaveta shu vafot bo'lgan. Hem bu qo'lin so'zdi da prezident Amerikasının Korolevaning qo'lini tutib qisib oldi, tegishannashdi. Ey bunda skandal ko'tarildi butun dunyoga. Bu etiketni buzdi ekan. Shu Angliya etiketi bo'yicha Koroleva qo'lin anar tiyala 7 tirligina kishi, ir kishi. İsanat kitelerinde, gazetlardan şuntunda bütün jide yazdılar. Men o'qib o'tiraman, şulay ko'zga to'g'ri keldi de, kim uni tiyirga mumkin? Malayı, iri, abisi, enisi, limennigi, babası, atisi. Şot İslam bo'yicha Allah Teala mana shu qo'shgan narsalarini Allah o'tiylar ekan. Angliyada shu Korolevaning darajasini ko'rsatish uchun uni 7 kishigina mana shulay qo'l bilan tiya olar ekan. İslam dinida shulay. U da shu 7 manda 9 ming xatirlaming turli ir kishilarni shu spiskga kiritdi. Ne uchun? Xotin-qizni hurmatlash uchun. U o'zini tegi podsho sezirish uchun. İkinci misal cemaat, onu da belki ko'rganingiz bordir internetda, gazetlarda, qay bir vaqtlarda shu Yevropa yaklarında tegi shu g'avrat qoplov kuni, hijab kuni deb atıyorlar.
Bütün anda kişiler, hatın kızlar, Hristiyan kişileri bütünsi günü boyuna giyinip çıgalar. Şu yallıklar giyip, günü boyu şuna yürüyorlar. Anları bulardan interview alalar. Şu YouTube'larda bütüncide var ol, kuruna. Sırıyorlar, şu günün ahırında, özünüzün nişik sizdigiz. Mine bugün özünüzün nişik sizdigiz, yallıkını giyeş. Hem Allah nəsə söyləyirlər, biz özümüzü de sizdik, rahatlıkta değil. Özümüzü de saklanğan rəvişdə sizdik değil. Бүтән көннәрдә йөргәндә, кыска юбкаларда, чишенгән вакытта, безнең ди һәр вакытта сизәйдек ир кеше якларыннан бер теге караш, шундый сүзләр әйтү, бүтән бер шундый кызыклык инде ир кеше ягыннан. Шуннан бераз күңелебездә бер курку бар иде ди. Бүген көне бу яллыкта йөргәч, бер нинди теге ир якларыннан шундый безгә караш булмады. Шуңа күрә үзебезне тыныч сиздек ди. Шуннан соң İndi kayberleri bütünley bir gün kiyip karıyorlar yallıkla ana salmaya başladılar. Yallıkka indi şulay ikini biri başladılar. Bizge de kayberler aytı bizge de işte kişiye kibik karadılar diye. Hatın kızga kibik değil, lichность kibik kura başladı diye bizde. Bu bizge bir aşağı dimine yallıkta yürü bugünkü günde. Şundi eyberler kilip çığa. Hem indi Ömer radıyallahu anhu'nun misalı cemaat mana bu yavlukның derecesini күрсәтер için Ömer radıyallahu anhu halife bulganda bazarga çıkıp yürüydü, tekşirip tertiplerini, neselerini hem kayber hatın kızlarının yavlukların başından yılkıp alaydı. Bazardan bara mında hatın kız yavlukta yılkıp ala. Kime? Sin layıklı tügel, sina dürüst tügel. Kimden şulay yılkıp alaydı? Kıl hatın kızlardan iken. Mine hatın kız bara yavluktan. Артından dige şu bazada algan aybilerin ikişi hatın kız alıp bara. O da yavlukta. Ömer göre bir alda barışı huja hatın kız, arttan barışı bu kıl hatın kız. Hujası da yavluk giygen, kıl hatın da yavluk giygen. Ömer barada bu hatın kızın yavluğun tartıp ala. Layıklı tügül deyilisin. Yavlukunu giyirge. Senin hali andi dereceye erişmedin hali bu yavlukunu giyirge. Şunday misallar. Mine ol cemaat yavluk diyen eyber, şu gavret kaplau diyen eyber hatın kızını cemaat girişince dereceni küteru hatın kızının. Hem indi hatın kızlar ku vakitte cemaat aytalar, mine min kiyir idim, lakin mine işte kişiler nese aytırmıken. Ne var şunday hatın kızlar, alar indi kaydır ide, uramda, ki biri de yavlukunu, no işke barganda salıp koyalar. Uyalalar. Aytalar, mine kişi nese aytır bizge. Bunda cemaat indi anlatırga kirek, biz kişi sözü için yaşamayız, biz Allah da rizalığı için yaşayız. Bizge en mühim Allah Teala kuşkan nerse. O bugün kişi sırrını için yavluk gidin, işte bargaç bir işkin yerisin de yavlukta. Anarı salıp koyasın da şunda uçağıp kilen işlep yavluk saldın deyip. Ana ayırması yok, sen giydin mi, saldın mı, anar kızıp ne için sen bunu işledin? O sana tege şatlanıp gelmeyi, ey malades yavlukunu saldın iken biz şimdi aptırap kaldık sen yavluk tege, salgaç sen büyük yakşı kişi buldun. Yok ala etmiyor. Ola ayta ne için hal saldın? Başta tegen idin, ne için giydin? Hal saldın, ne için saldın? Şu gına kızıp kişiye. Anlar onu tal ikinci günge ihtibar da etmiyor sana. Şuna göre o neseden üyelerine kirek mi? Anları büyük bizden Tatar halığı aytırga yarata, mine yavluk turunda sili başlagaç, şulay gavret turunda sili başlagaç, indi şulay bizden hatın kızlar mecliske kiyeler hazır andi hatın kızlar kübeyip bara, yavlukların birazına indi şulay artka beylep kiyeler bunda indi bütünse aşık. Lifçiği de kuruna, nesesi de kuruna, bütünsi kuruna. Bu indi yavluk beylegen gılavını, gavret kaplagan. O indi andi kiyini uğraşı cemaat, elle o trusikta otura, elle o şundi bir bluzkada otura, Allah da başında ayırması yok. Ya elle nidi yavlukla ki bitesin başına. Hem şunda aytırıya yaratalar, mine hazır yaşlar, yavluklar kiye başladılar, garipler gibi kiyeler. Gayetliler yaşlarını imiş, mine biz kiyiriydik yavluklarına eğer de matur tigi bizning ilki Tatar abileri kiyen gibi kiseler. Hemen Allah garip şey kiyeler, garipler gibi beyliler, bizge bu ışamıyor. Garip problemi yok. Ama ışamasa abiler gibi beyle. İşmasan şulay, ortka bulsa da beylep koy. İn əzi, uramğa çıqqanda, bu təciliyə çıqqanda.
İşmasan mecliske kilgende biraz gavrat degan meseleni qara. Biraz kiyimlerini uzunrak giyip koy. Yok. Gadi kiyimde kilip oturalar da kıska itekli, kıska jingli, no zato yavuk kiylerin başlarına. Hadi hazır şulay kubay bara ol kuriniş. Kur'an okup bitiresin gene. Uf deyip yavuklarını salıp koyarlar. Allah'a şükür Kur'an okup bitti. Hazır indi yavuksuz da otursan bulu aşağında şey işkende. Mine ol cemaat bizning qarashimiz, dinimizga. Ham endi cemaat ul qarashni endi shulay o'zgartirga kerak. Annar cemaat shunday ko'rinishda bo'la, ulda endi optirab turgan ko'rinish. Xotin qiz aytadi, "Kiyirdim yovliqni" deydi. Namoz o'qiy boshladim, yovliqni kiyirdim, irim tuyadi deydi. Irim aytadi, "Kiyma, men uyalam. Qushlar oldinda uyat menga, yovliq kiysan." Bunday illarga aytasi kelar cemaat, annar andi illar bir necha yildan so'ng, balki 5 yildan so'ng, balki pensiya chiqqach aqlga o'tiralar. Yoki turmushlarında bir shunday qarshilik kelib chiqsa, aqlga o'tiralar. Annar xotinlarga ayta boshlar, "Yovliqniki namozni o'qi." Bu endi yo'q, 5 yillik men senga aytgan edim, menga ruxsat etma. Ha, mening o'zimning tilagim yo'q. Tilasang ishla hozir. Kimimda, o'qimayimda. Shunday xatarlik bor jamoat. Shunga ko'ra bizning qizlarimiz, bizning xotinlarimiz shunday izgilikka intilar ekan, o'zimiz hali azur tugul ekan, hali o'zimiz namozlarni o'qimaymiz ekan, endi jamoat andi tigi kishilarga yo'llarni qoplarga kerakmi? Bular ishlama, tigilar ishlama, anari so'ngidan optirab qolamiz. Nishik bulay turmush kelib chiqdi. Nishik bizning qizimiz anda qo'ydir butun din kishini kiyovga chiqdi. Nishik bizning unuqlarimiz hozir tatar tilining bir harfini da bilmaylar ekan. Mana shundan boshlandi. Bular ishlama, tingda yurma, namozga qiziqma, yovliqqa qarama, kichkina bo'lganda anda qizga 12-15 yosh bo'lganda masalan, annar mana bir necha yildan so'ng natijasini ko'ramiz. Shunga ko'ra jamoat u yoqni endi durust qarorga kerak. Ham endi jamoat bilan bu yoqdan erning javobligi shu o'zining javobligini durust etib o'targa kerak. Endi birinchi kengash illarga, endi xotinlarga durust ettirib anglatuv. Mana shu yovliqning darajasin, g'avratning darajasin, ham endi bunda endi o'zining hislarini da erishtiruv. Digrakda xotinlarına, mana men seni yaratam, men shuning xatli sening bilan birga bo'lasi kela, ham mening sening bilan jannatga da kirasi kela. Mana sen shunday yaxshi xotin o'zing, bitinsin durust ishlaysan, bolani o'stirasan, erini qoraysan, ini qoraysan, no bir g'aybing bor, jannatga kiritmay turgan g'aybing, mana g'avratni qoramaysan. Namozni o'qimaysan. Mana shuni bilan durustlasang, birga jannatga kiramiz. Men shuni uchun tilayman. Agar kishi narsa ayta boshlaydi, bu mening javobligim, menga gunoh yozila, men sening sababli jahannamga kelagam. Hamon tigi noshor yoqqa sili. O'zingni qayg'urta, mening problemim bu, sening yolg'on mening problema. Sening sababli men jahannamga kiram, menga gunoh yozila, o'zingni qayg'urta hamon. Yo'q, kerak men seni qayg'urtam deb aytirgan. Bu sening problema. Sen meni bilan jannatga kira olmaysan, men jannatga kiraman, men уже уверен. Но sen kira olmaysan. Shuni qayg'urtirga kerak. Sen meni jahannamga tortib borasan. Aytira kerak, men seni jannatga kiritasim kerak. Ayda birga bo'lik, birga kiraylik. Annar jamoat tartibni saqlarga kerak. Mana da'vat tartibi bor, hikmat tartibi bor, payg'ambarimiz aytgan tartibi bor. Bor eng muhim aybirlar, bor endi hali onun xatli muhim aybirlar tugil. Masalan, bu masalada eng birinchidan xotin qizga shu namoz masalasini anlatamiz. Hozir shunday xotin qizlar ko'paydi. Eshitgan necha endi, eshitgan bo'yicha. Shulay erlar bosim yasaylar-da, ayi xotin qiz tinmay, itoat eta, yolg'in kiya namoz o'qimay. Yolg'in kiya g'avrat qoplagan namoz o'qimay. Aytay, kerak men namoz o'qira, narsasi bor namozning. Ayi, mana erni tig'nim, g'avratni qoplayim. Qo'ydir men xotin qizlar birga yig'ilishqach, anda qo'ybir xotinlari namoz o'qiy, bular qo'ybirlar o'tirib tura. Bunda endi o'tirib qolgan, nishik endi sen bit yovliqda namoz o'qimaysizmi? Yo'q, o'qimayman deydi. Shu yovliqni kiydim. Unda durust tuyul jamoat.
Менә инде кеше намазга басса, әкрен генә, хәтта әйтсә, юк, мин ялык кимим, мин әзер түгел, миңа әле бу иртә ярар, кимә. Әле намаз укый башлый. Әйдә намаз мәсьәләсен шишик. Хәзер хатын-кыз намаз укый башлый. Башта иртәнге намазны укый, аннары ястү намазын укый башлый, аннары иля намазы кушылып китә. Аннары инде шул намазга укыган сайын хатын-кызга киенергә кирәк. Хәзер киенү мәсьәләсе килеп чыга. Монда да ир кеше катнашсын. Biz зарплатасын bir премиясын ала да, әйдә хатыным, менә син намаз укый башладың, сиңа bir матур күлмәк алып бирәм. Казанга барабызмы, базарга барабызмы, менә шул сиңа миннән бүләк була. Bir матур яулык, bir матур күлмәк, гауратны каплый торган, шундый теге сиңа ошый торган алып бирәм сиңа, миннән бүләк була. Аннары баралатан инде бүтән bir киемне алырга. Һәм ир кеше шунда әйтеп куя, туктале, син бит кунакка барсаң бу кием белән намаз укый аласыңмы бу кием белән? Син бит намаз укый башладың, без bir кунакка баргач, син бу киемне кигәч намаз укый аласыңмы? Менә монда тәнең күренә бераз генә, менә монда теге гаврат капланмаган. Дөрестән дә дөрес, алайса әйдә менә бүтән шәрәкне алыйк. Бераз киңрәк кием булсын, бераз озынрак булсын кофтасы, нәрсәсе. Шулай әкрен генә. Бәлки 1 ел китә ул процесска. Бәлки 2 ел китә, ләкин ул менә шулай әкрен үзенең рәвешенә керә. Ләкин каты иттереп бәрелеп, менә кайбер икешә шулай бәреләләр. Менә син кимисең, син эшләмисең, мин сине сәбәпле җәһәннәмгә эләгәм, мин сине айрам. Сиңа талак. Бар, кит моннан. Башны катырып йөрмә миңа. Шулай хәл итәләр бу мәсьәләне. Имеш, гынахтан сакланып калдылар менә шулай. Хатынны айырып, балаларны каядыр анда идән чыгарып китереп, менә мин гынахтан сакланып калдым, мин шундый чиста кеше, мин җәннәт кешесе булдым. Юк, җәмәгать, алай гына булмый. Алай гына булмый. Шуңа күрә шул ук пәйгамбәрнең мисалларын китерик. Нух пәйгамбәрнең мисалы, ничек аның анды баласы, Лут пәйгамбәрнең мисалы, ничек аның хатыны, берсе айырмады. Әйтмәде, син минем малай түгел, син минем хатын түгел, мине тыңламыйсың, бар кит моннан дип, берсе әйтмәде. Аллаһ Тәала әмер иткәч, Лут гаиләсен җыеп, әйдә чыгып китәбез бу авылдан, әйтмәде хатынына, син шундый начар хатын, кыз монда өйдә генә утыр. Аллаһ Тәала газабы сиңа төшсен. Юк, әйдә киттек тиз генә бергә җыелышып чыгып китәбез бу авылдан. Аннары Лут хатыны үзе гаибен теге хатасын эшләп газабы төште аңа. Нух та шулай, малайны әйтмәде, син миңа ышанмадың, батып үл шунда. Юк, әйдә улым, мен. Минем белән бергә, әйдә кытыласың. Юк, әти, син миңа кирәкмисең, ана бер тауга менәм дә шунда кытылып калам. Батты малай, үзе хатасы белән батты. Әтинең сүзе белән түгел. Һәм монда да гаиләдә дә шулай. Менә гаипле, тыңламыйсыз, айырам, сезне бүләм, алай эшләргә дөрес түгел җәмәгать. Шуңа күрә менә ул якларны дөрес иттереп алып барырга кирәк. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим, нафана ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким, иннаху хува җавадul карим ва самиуд дуа.